Halor ka jing kendrum kendram jong uput usam hapeleng ka jela Meghalaya bat Assam, bat halor ka jing shem jing e jing ki Paidbah basa hakitan kaput. Hakasan tarik naitung arajar arpaway kaseng hinyo trap integrated territorial organization kalak tmu balik kendu menteri ke kampo yeng ka jela. Henry nakadaw ka jing bamyoli ia kendu menteri kampo yeng kilali kendu no menteri ka tunat ka koit ka kya ban ay ka dorkas syaka sorkar jela bahkan penbet no ya uput usam hapeleng ka jela Meghalaya bat Assam. Habakan sekelap saya kubor member jong kata kaseng ulaong baka sorkar kan delete no ya ka kentian land holding syaka land ownership kenang bay ka kendau ka siap kin laban pindon kam hok bat bakan long terai deki Paidbah ka jela. Halor kan ni de hadin ke jengmi bi ai ka statement ni balak kemen bi pan kita gi kot kislan ni kini artili kita diskonser. De halor kan ni pha de go memorandum badai ba kastiat hi mat kelak pelan de ban simi di kot kisla khanang bikin wanra hakmat jamu Union Home Minister Amit Shah. Tangi na kalian jengi ngi pa bah kan ni ka delegation ru de ban konthop lang ge ni badai gini kita ki belum concern ke bapet sisa ya kata ka kendau ke siap pat kanlong ke ba phalado bahdu menta ke state government kamton di teklan report bagi sekono be de ke previous government ring ndal apai pat kumengin ban yang mana hak araja khat lain nak ke por ke danglong CM jamu mukul sama ula de compile paru khoi bat ki ula de penbi ro ngala kan mau tengala i ke bor ro bagi la don hadu khat artli ki jak kita gi jaka ki be khaja pot tengi pa ka ya kata hi ko ju khnang kan pau be ya kata ka area differences ai biki Paidbah bakin tip la ka jong ko hok kan ti ki but how are hajar khat lai ha ko por ko danglom home minister I congression warjari ha tu ko por ngadang dayu nong yelam na goi kon ngila ya keren bat ngila pendiru kita census lem se I ban sia tu klar lem hendrei ka sorkar ha tu ko por ka sangap menti ba ka film dai ero tengi ko ban tip sai baga kanu ka area ka bahap sya pok Meghalaya kanu area ka hap sya pok Assam lada ka sorkar Meghalaya hi lada ka kamla asha ban sim ai halor kini tagamut we have no option but to call the public ban khot lo jebro khoi ki Paidbah ban sim ko wei ka rai ba ba mentai hi pilai bang idon ke pandemic bangin recall election ru sim jingjar ba stang sistem indawa ba de presiden ru ai ba kan ba tang sin ba bagi neki nong kemar ki jongi ki de bantep not kemdai maki ki budget ini ndrai mangi ki budget yaki bakin sang ki hangni apa sekretariat kata kan long clear message ki mana ka sarkar baga de ban delete no itu kentian land holding syaka land ownership khnang bai khendau ke siap nila ban ndang kam hok bat ka kandai kan long try ke jongi nila refer ru ya ketuk hajar khat lai nila ekran sadi ba di elhak beri maki kiden hapo ka sarkar jong kene ke MDA bat MDA kunju pe ila airu ga jingkular be indra e kene bat nai de forward ding letter shei bala komen hui tengi pa ba ka hakan ke jingi pembet pot nana katakan negotiation between Meghalaya and Assam ipa ba ka federation of caste state ru kade ban include namar ba nila I ka tu ka reflect hang to ka first schedule jab condition jum kari kala pun kanthop hang to taka bo busuk jubor bat ka Assam te la don ru ka ha ka ai ka bala yasoi leng ba kini ki arpusan hima dan ki CM to bakil IT ru ho governor general o raja gopala charari de halor kini ki mat penila dawaru ba halor ganika land ownership kadai ban sim initiative kloi khnang ba uput usam ninyo gobet berhenti bat skui long menta kala jan kanika arhajar arpulai election te nga kumu nong song snong jong dispute area aspo thain bertemu kro balengi dawa ban bu hatai ya kata ga domain ya kata ga taki area of differences khnang ba ai nga bangan sai nga dei sha Assam ne Meghalaya give in clearly specific khnang bangan tip ba yanga phila panhap Assam tangan le you should hande ban de thebot apok Meghalaya I be clear let the people know ba maki kidon chano khnang ba hu emilir umdon kamsu ban kuban kan bas ngirungin penab yaki
ada piwan ngan IP dekat jingbam ngan IP dekat saya perkat bahab deh bang kan ni kam boundary issue kam deh kam politik jono jono ring ni ngilak dawa bet penbuat pembek no penbuat yang ni putusan Jong im taksi kenduk Health Minister ba elek halal kedor khas jing dei bat ka border issue di namar jing siang imut ban kenduk yai lakmen rembui I di Home Minister dai dari daw bom lakiar im la ban kenduk ning tasngi te imban si ban I kenduk pan IT kan kedor khas ngi ha I elek Health Minister te ku mengi la I kot kebor klinik sini belak ke sarkar India pok ke jingalam du Narendra Modi baru Union Home Minister Amit Shah kila pen I ya green signal ban solve ya ni long pending issues naduk ba yo ya state ba pura haduk entah kini ke border keempat long clear but sekawai ni kan mau ha usnem arjar khat lai keladon ke komiti baga sarkar ke constitute apo chairmanship jong I lead Dr. Don Kuparoy kani ke komiti ban identify ya kita ki area of differences kamut ba kata ki area of difference kamut ban pensyai lani ban identify ki Shillong kino ke badai hab po Meghalaya bat kino badai hab po Assam te ni kwa ba ke sarkar kan put up place hak public domain ya kita ki area of references haswa kan penbaik ni urusan pada gajala Assam dan Meghalaya mar kum bai long himenta ba ki Paidbah jong gajala Meghalaya kam tam pok obri ni trep kisah umdum haduk kini gisngi kim tip kidon gisnong habodar haduk menta kinang sa umdum kim tip baka HITO ki hab sepo Assam ni sepo Meghalaya jadi halot kani kan ni kentu ya ke sarkar bahkan raise public domain ya kini ki area of differences kenang makan long clear ka long shy sepo Paidbah nang senang jangan jelas berwe